lamun masih ibu masih nyebang, lamun masih napiaran piring ya siap-siap jadi bemadum nendek gati. Laun burung pengajian. Dat nike ndek wajib pelungguh muslimat, pelungguh ibu-ibu ndek wajib bermadu, lagu lamun bermadu nike nganggo depetok terus, sampai tutup ia manik deside Nabi. Allah Ta'ala sangat seneng jok sopuk panjak gawe pegawian kode sak bagus lagu nuhu arak musuh sak ndek kebangkitan, yaran ama ibe arak, ama ibe ya. Ama ibe nih ke artiin ama iblis, kan seke aro lamun aku doang dek ngaji, ndek nak kurang majelis. Selapun mikir nih ke akhir loe ndek ngaji. Nah niki caren ama iblis nih ke masukkan buruk sangka pertama oleh ade. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadirin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-karim ajma'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Mati lampu nih. Ada narak beden nggih, arak guntur genter, arak sandek guntur nggih. Al-Mukarram Sanakda Tuan Guru Haji Arifin yang tiang muliakan, segenap bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim Darul Istighfar, mudah-mudahan pelunggu sami terberkahi ilmu langkah irup adat sak meniki bedait karena ilmu yen tatap pemurak tamu surga si Allah Ta'ala. Tiang ralat sekedik, tiang nenten jari anggota DPR, sampun nyalon. Lagu engan sak pelungguh ndek mam kenal, ndek pelek, ndek mandrak diran si Allah Ta'ala. Jadi nike kemarin tiang maju DPR provinsi saaran niat untuk Nabi berdakwah bersentuhan guru, tentu harus berusaha dengan jalan yang sebersih-bersih. Jadi setiap gerak yang sampaikan, yang tidak janjikan apa-apa kecuali doa dan petihe. Alhamdulillah loe sa kayun, dakan dek tebing kepeng ribuan mau lagu dek man takdiran. Ye hikmah andek takdiran dek bau tundang jok niki. Alhamdulillah sanak datuan guru dan jamaah rahimakumullah yang sampean sopo hadis Nabi dalam riwayat Bukhari Muslim, desida Allah Ta'ala innallaha yughar, sejadi-jadi desida Allah Ta'ala bedoin sifat cemburu. Kedung sawah bahas itu tuan guru. Nabi kecemburuan manik desida Allah Ta'ala ketika ayat tia abdahu ma haramallah, ketika panjak nike gawe Nabi sak taharaman si Allah Ta'ala. Jadi ndek manusia doang sak bercemburu, desida Allah Ta'ala maha cemburu. Si makna cemburu lek niki si menggah Allah Ta'ala lamun sermenan arak panjak sak beriman nike gawe barang haram. Nabi barang haram nike, pegawean haram nike, pertama arak secara zahir, arak secara batin. Lamun secara zahir pelunggu sami insyaallah terjaga, lamun tuh milih ngaji nike terjaga si Allah Ta'ala. Ndek tegawe secara zahir. Lagu saaran tiang pelunggu sami niki musuh sak ndek kebangkitan. Yaran ama ibe arak. Ama ibe ya. Ama ibe nike artiin ama iblis, nggih. Jadi nike ndek nak milih
cerminan panjak sak beriman nike terhindar li barang sak haram. Lamun zahir ndek bau, ndek nedaran kamar, ndek nedaran barang sak ndek halal nggih. Bait nek batur ndek nggawe. Lagu nia selalu berpikir bagaimana ini hamba melakukan yang haram. Maka dibisikkanlah kepada yang batin. Apa yang haram yang batin tadi itu? Ijtanibu katsiran minaz-zan. Pertama dalam hati nike buruk sangka. Nah, pintan buruk sangka dalam kebaikan dan dalam keburukan. Buruk sangka nike ndek napi lengek doang tak buruk sangka. Perasaan salengek. Dalam kebagusan masih arak buruk sangka. Misal, nendek toh ngajian kemben, ya hujan, pasti ndek narak dengan. Nike buruk sangka. Sehingga selapuk berpikir ndek ngaji beriuk. Bahkan sekek aro lamun aku doang ndek ngaji, ndek nak kurang majelis. Selapuk mikir nike, akhir loe ndek ngaji. Nah niki caren ama iblis nike masukkan buruk sangka pertama li ade. Tekurangi. Saya nggak meniki jamaah tiang lamun tundang pengajian marak niki andek sakit sehat alhamdulillah. Andek repot doang usahaan. Bintak napiaran karena tiang senang. Saya nggak lamun dengan nuntut ilmu niki napi lagi pelunggu sami sak sampun. Wah, di atas rata-rata telung dasa penang dasa tahun. Ndek narak sekedik pun kelengian kecuali kebagusan doang. Saya nggak lamun dengan nuntut ilmu lalu ngaji nih ke ndarak langan salah itu. Lagu lamun dengan bing pengajian dewek, para alim ulama saican pengajian ini salah. Lagu lamun dengan nuntut ilmu ndik nini salah. Nah niki hebat. Makanya dasen Imam Syafi'i lamun dengan wahkah niat nuntut ilmu berarti nia manusia paling bodoh. Jadi tiang juk niki ndik kuah niat yang ngajahan. Tiang yak ngaji juk niki. Jamaah rahimakumullah, pelungguh sami niki dicam kemuliaan si Allah Ta'ala sak kayun ngaji. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah Rabbul alamin. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah innallaha kana aliman hakima. Dua kali disida Allah Ta'ala sebut kamu pada selapuk ndem tahu gawe apa-apa kecuali apa sak tekican tekayunan si Allah Ta'ala. Rabbul alamin. Disida Allah Ta'ala penguasa selalu alam. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah innallaha kana aliman hakim. Kamu pada selapuk mana Allah Ta'ala ndek tahu gawe apa-apa kecuali apa sak disida Allah Ta'ala kayunan. Innallaha kana aliman hakimah. Sejati-jati Allah Ta'ala maha mengetahui dan maha bijaksana. Jamaah muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi bahkan lamun terjawab azan ni ke kan wajib hukum. Kena Allahu Akbar, jawab Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, terjawab asyhadu an la ilallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, terjawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, terjawab la haula wala. Ndek kena hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata illa billahil ali. Nah, kembali saya ingat waktu tersebut Allahu Akbar, yakin Allah Ta'ala sak maha belik. Waktu muazin asyhadu an la ilaha illallah, itu masih bersyahadat asyhadu an la ilaha. Waktu muazin asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu masih syahadat Rasul. Setetu-tetu yang bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, waktu muazin berbahasa hayya 'alas shalah, aneh pada sembahyang. Ndek dikena hayya 'alas shalah. La haula wala quwata illa billah. Ndek narak daya upaya
kecuali kekuatan daya upaya sak datang leman desida Allah Ta'ala. Nah, jadi lamun pelungguh sami anggap diri mampu datang ngaji lemak telang. Nggih. Lagu lamun datang ngaji niki si paice Allah Ta'ala yang terus. Ndak gati merasa mampu kau ngaji nani sehat kendek. Ya pun tersebut ucapan sak paling atas manik desida Nabi, alhamdulillah ala nikmatil imani wal islam. Niki ucapan sak paling atas. Ndek nara atasan si alhamdulillah. Kembik saya ngak pelungguh puji desida Allah Ta'ala sak ican kekuatan pekayunan datang ngaji. Jadi lamun mau ngaji niki Nabi udah baca alhamdulillah. Mau ke ngaji makin. Dalam hati niki setiap berangkat alhamdulillah mau ke ngaji. Begitu pelungguh bubar lek pengajian astaghfirullahaladzim. Tuna sampun ya Allah sang waktu ngaji arak salak. Jadi lamun istighfar nike jok pegawean sak bagus. Lamun pegawean lengi taubataran. Ndek naran istighfar. Misal pelungguh waham omeh mentoak nggih. Ya kembik menjak nyebang lalu. Ini wah toak. Terus ribut. Ngomeh. Wah telu kali nyampah para ndek mandem dia nyampah. Meh pelinggih nggih. Nah, niki sak ngomeh nike datang pengajian. Oh ya salah. Nggih. Saran mentoak nike muslimat nike arah inak pelungguh ya pada hukum. Nggih. Saran mentoak mame pada hukum kanje amak demesa. Wa ummahatu nisaikum dalam Al-Qur'an. Inak menu inaan seninem, inaan kamu manik Allah Ta'ala. Lamun guruman mentoak pada kenen gurumunan inak. Lamun omeh amak mentoak hak mame pada kenem omeh amak mesa. Berembe hukum haram. Haram sak berembe, haram sak tutu haram. Lamun juk pangeran nike nendek sampai ngomeh belian suara doang dosa beli. Belian suara ndek ngomeh nike. Misal hati apa? Nike wah berdosa. Ia berjawab lagu berdosa saya ingat ia belian suara pelinggih oleh inat oleh amat. Makin kebem sopok contoh nggih jok dengan toak nike berembe dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waslai menit wah niki. Ondek mano nggih. Jolok le dulu niki ada sana lebih nggih. Nggih. Manik desida Allah Ta'ala a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Sadaqallahul adzim. Allah Ta'ala wah putusan ndek mengkanggo ibadah sembah selain juknia. Sejati-jati adem sak bersih atim tauhid untuk Allah Ta'ala. Wa bil walidaini ihsana, keputusan selanjut manik Allah Ta'ala jok ina amak harus berbuat sak paling bagus. Jadi sesuaham sak jaga atim ibadah tauhid jok Allah Ta'ala langsung perintah kedua adem sak berbuat bagus sebagus-bagus jok ina amak. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma. Sekireun arak wah sampai umur tua li antara ina ama. Au kilahuma atau deduaan wah tua. Nggih. Tua dalam arti umur sawah sampai ya upeuh. Nah niki. Fala taqul lahuma uffin. Engkah gati kena up oleh ina ama. Nah, makin tiang keduan pelungguh up niki napi artin up. Yeah. Napi kenen up. Stop. Yeah. Makin misal nyengkem lampak, sulung-sulung lepang nyontlak, napi bahasa?
up. Berarti ndek stop nggih. Ye tenjut misi lepang nggih. Misal nyengke melampak telakson. Tenjut. Nabi bahasa up. Oh berarti up niki tenjut misi lakso nggih. Dan mem cerita niki tuan guru 4 sebidi Nabi bahasa up. Berarti belunggu pelunggu tenjut sak dengah tiang sebini keempat nggih. Jadi ampura kanda sanak dat yang tuan guru Haji Arifin sampunan turut tiang dalam niki. Lamun arak niki umi nggih tenang nggih. Luwek soal niki tuan guru nindek rapet dek tuan guru lek mantang no. Kembek nunin landek man siap temadu ye unin sebini nggih angka luwek takut tundang tiang nggih si melet lagundin bani dek sebini nggih padahal tiang jamaah hampir ratusan majelis taklim ndek wah tiang ndak pernah tiang iur lamuk ndek tekeduan kembek saya nggak saran bermadu nih ke perkara sak sulit nggih. Ye bahaya luwean isi selamat nggih. Luwean kedesor daet lolos nggih. Ye bu ndek kuah tiang suruh jamaah ngaji wasila sak lainan nggih. Lamun bab sak nike ye khusus nggih, bebok khusus nggih mangkin tiang cerita nggih. Jadi tiang jamaah alhamdulillah demek tican insyaallah taala merari nggih. Bo demen seminggu den seminggu tiang tuang guru demen jelo kedua ya bahasa ni ke umin lek bale ya tiang boyaan pelungguh ada narak kancing ninya belako niki lek majelis taklim tiang sampean jari ampura tuan guru jamaah nggih lamun ibu ndek man milih boyaan ndak gati laun kalahan Israel Palestina borong nak pengajian di sini nak si demik macam jari jari sak hebat nih ke umin sak lek bali nih ke ya wasila nih ke nggih ya terusan segede menika juga demen sak kedelu nih pada musyawarah menika bahkan sak terakhir nih ke sindik nyadu menroak 4 niki langsung berdait kenje umin make telur. Ye laku. Ye selapu. Jadi alhamdulillah dewek jadi sak hebat nia sak hebat. Nenten tiang nike ye bu tiang dek kuah semel sampean oleh umum lamun masih ibu masih nyebang lamun masih napiaran piring ya siap-siap jadi bemadum nendek gati lawan borong pengajian nggih dat nike ndek wajib pelungguh muslimat nggih pelungguh ibu-ibu ndek wajib bermadu lagu lamun bermadu balik pahala nggih aro lainan ya kelangan baun masih lainan nggih jelas nike nggih jari nggih lamun bahasa tuang guru 6 likur anak tiang tetu nggih 14 nike keguguran tetu nggih kurang lebih jadi wa petang dase nggih watoa ke tiang niki nggih lagu si kereng tebeke kelelik si tuan guru ye bot sak dek sak pedas seluruh toa nggih. Jadi malik tulak jo pengajian nggih nedek terus. Nabi basen deside Allah Taala niki nabi cemburu lamut panjak niki gawe barang haram. Jadi haram secara zahir dan haram secara batin. Nah, sak batin niki paling berat muslimat nggih. Perasaan niki girang teh lamun basa sasak niki taluwade. Nah, niki taluwade niki termasuk pegawaian luar biasa dengan toak lain nggih sebut aran taluwade. Lamun dalam bahasa Arab niki napi ghibah fitnah nggih.
Ye hasil anak si taluati. Lah aran taluati niki dalam hadis hasad. Lagu beduin anak lamun hasad niki beranak nisi gibah kancu fitnah. Lamun dengan wah taluati nike Malik beduwi anak dosa niki napi raos batur lengi, fitnah batur lengi, gibah batur lengi. Ngompat niki anak si taluati. Nggih. Manik desida Allah taala ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ma'adh-dhanni itsmu wa la tajassasu. Mulai kamu pada nindik gati boyak-boyak kelengian dengan. Lamun dengan wah taluati an boyak apa salah ni. Apa berita dia? Berembi cerita no. Boyak kelengian dengan mulai teraus. Lamun dah mulai raus kelengian batur panik desida Nabi pada marak api sak bakar kayu. Nggih. Lamun api niki nyala berembe-rembe keluik kayu ni kebih. Lamun dengan wah mulai iur batur berembe-lembe keluik pahaleun pastin pi. Ya hasil niki. Lamun wahara aran sifat hasad mulai iur batur. Nggih. Mulai boyak kelengian kesalahan dengan. Nggih. Onya-onya ya tujuan tengaji niki ada sak tejaga atin niki nendek iri hati, nendek talu ati. Talu ate, bih atin sede, ye artin bahasa sasak nih luar biasa. Ndek nini menang. Namun dengan talu ate niki ndek nini menang pastin bih. Nah, lamun wah menika napi terjadi mulai gibah. Nah gibah nika ya Rasulullah butraos dengan niki lengek tetun gawe. Ye aran gibah bahasa Nabi, ye wasakakan pahala jeung kebih. Lamun dek tentu ya Rasulullah, ya aran fitnah, saaran fitnah, belian dosa si nyamati manusia. Iki muslimat muslimin rahmatullah. Yentan tegawe tatur tepisik si aran iblis nike ada sak gawe haram secara batin. Secara zahir warsa ngaji insyaallah. Ndek baik nek dengan ndek enam tuak sama napi aran bobosan, ndek napi malik lakukan hal haram secara zahir lagu batin niki ya tegawe. Nah berembin tak ada selamat salah sobo entat tajasi di sisi Nabi lah memilih selamat ada pada nuhu gawe kebagusan lah menuhu bahasa Quran niki istiqomah. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala bermanik a'udzubillahi minasyaitonir rajim innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Sai ucap Allah di sida Allah Ta'ala jadi nenek di sida Muhammad jadi nabi tummastaqamu terus nuhu jaga. Lamun wah ngaji jaga nuhu. Lamun wah wirid jaga. Lamun wah baca Quran jaga. Dek kanggu sama sekali-kali putus jaga. Lamun yasin jaga manik Allah Ta'ala langsung tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat ya jadi sahabat. Nah, jadi makin sagawe teniki lamun tuah ngaji dalam arti tengah ya Allah. Ndek kak mentelah ngaji lah mau ndek mati. Mati jadi seak kence pengajian. Yu ni natin nika. Sengak lamun wah yu ni natin ya dican si Allah Ta'ala tepemurah. Oke, tepemurah. Barang nuhu nike lamun mentelah seden. Misal yang ke kelak ya mengupi nggih. Demen wah biasen apiaran nike bangkal 10 menit. Demen 7 menit gorengak tempe dia juduk pendon nggih. Goreng tempe. Selesai goreng tempe malik empetaek. Ai nike langsung panas napi nyetulin. Nyat nggih malik kanti. Demen 5 menit gorengak tahu dia pendon mai goreng tahu nggih. Selesai goreng tahu petahe kai langsung bangkal. Ndek kembeen. Wah nyat malik. Arwane seduh baik, seduh kopi. Demem rasa niki anget mai napi ndek.
Den mai. Andim sabar baru anti seberak karing 2 menit doang. Langsung insing. Langsung belebak nggih. Dia menajid baru seduh kopi. Menika aran nika ning nganggo depetok terus nggih. Sampai tutup ieu manik deside Nabi, Allah taala sangat seneng jok sopo panjak gawe pegawean kode sak bagus lagu nuhu. Dakan beli lagu ndek nuhu. Ieu sak mara baru ai ndek nini bangkal. Nggih. Allahu Akbar sembayang belum sembayang zuhur niki. Demen mah 3 rakaat. Ingat baru nike napiaran pelecing duit man bih. Sembih juluk pelecing. Pare rombok serakaat. Sabar. Jadi searan nuhu niki oleh takbir sampai salam. Lamun itu nuntut ilmu niki minal mahdi ilal lahdi. Oleh sogol tianina sampai tamu liang lahat. Niki yaran muhu istiqomah. Nah, lamu mah mau nike al istiqomatu khairum min alfi karomah. Searan dengan mau sifat nuhu, sifat istiqomah, ya bagusan si 1000 karomah. Niki jamaah. Hal tiang. Tadi Al-Mukarram tuang guru bahasa tiang hafal Quran, alhamdulillah. Jadi tiang jamaah waktu tiang di perguruan tinggi nggih. Almarhumah inak tiang nike Hajah Nurminah di Mekah berdoa ya Allah adan samara Imam Masjidil Haram bi anak nganik. Baru tiang yak tamu fakultas kedokteran mantuk berubahangan tamu jok pondok pesantren hafal Quran. Jadi tiang hafal Quran niki sampun toak, sampun wahara bawok tiang. Alhamdulillah. Selesai tiang hafal Quran, yendek berat lalu hafal Quran niki sekitar 12%. Sak nuhu niki sak berat. Sak jaga hafalan niki sak berat. 6 300 petang 5 ayat. Napi namanya ayat di dalam Al-Quran 114 surat niki harus terjaga bilang waktu bilang menit ndek kanggo lupa ndek kanggo salah. Jadi kembik tiang cerita niki kewajiban tiang ye tok lebih lamun dengan hafal Quran niki bercerita ndek nini riak saya nggak kembik saya nggak iya niki amanah nggih. Lamun sak lain nike aku sugih aku luwih bangket ndek bagus tu ceritaan. Nggih. Aku nih girang bersedekah macam lain ndek bagus tu ceritaan. Saya nggak kembeen tamen becat setan niki hebat mside side. Lagu lamun Al-Qur'an aku nih tiang niki hafal Qur'an ndek tini riak kembeen ye beban niki tanggung jawab. Ndek saya nggak manik deside Nabi ndek narak dosa paling belik kecuali dengan hafal Qur'an pun lupa. Jadi tiang niki harus bilang menit, bilang jelo, jaga hafalan tiang jamaah. Yang kayak bilang jelo paling dek tetesimak 2 juz, 3 juz. Niki sak 13 juz niki bilang Ramadan wajib tiang ngimamin niki di masjid untuk khataman 30 juz. Jadi niki muslimin muslimat rahimakumullah nuhu niki baru tican si Allah taala. Makin pelungguh tican amalan si Al-Mukarram tuang guru jaga. Pelungguh tak tebeke ngaji adem jaga, adem nuhu. Oleh gedeng napi sak tebem amalan jaga. Dakaan kode lamun jaga manik deside Nabi pasti ya datangan cinta deside Allah taala. Misal bersedekah nuhu jaga. Jalo Jumat bersedekah misal 5.000, 10.000 niatan oleh sedekah terakhir piram bersedekah Jumat sawi seminggu niki ya Allah. Nuhu bersedekah niki. Sampai nanti ada rahasia Allah sirrun min asrarillah itu Allah taruh di dalam istiqomah. Niki yang ingatkan kepada diri tiang dan kita semua. Nabi pun yang pelungguh kerjakan adem tetap nuhu sampai entican rahasia Allah taala. Nabi rahasia Allah taala ndek bau ceritakan mesak mendoang idap. Nggih. Ingat nih nggih. Jadi pelungguh andem bersedekah, istiqomah bersedekah, jelo Nabi niatan niki selama seminggu, andem waktu sebulan dek mah bersedekah, ya Allah selama sebulan niki siki sedekah ning kanggo putus nggih. As-shadaqatu la yusabiqul musibah. Saran sedekah niki ndek bau tetabean si musibah.
lamu mah bersedekah sogol langan balik atau seminggu niat bersedekah ndek mak mau musibah selama seminggu ni ke. Ya Allah nikit yang bersedekah jok sebulan terjaga si Allah Ta'ala. Okay. Jadi istiqomah atau bahasa Sasak Nabi baru nuhu ada sak nuhu gawe niki diet nuhu tajah baca kulhu nuhu andem diet ayat kursi nuhu nggih sampai tican si Allah Ta'ala sirrun min asrarillah yaitu rahasia di antara rahasia Allah Subhanahu wa taala nggih. Jadi luwe niki tiang buka nggih. Wah liwat wah lung dah semenit wah lebih niki. Wah lebih lek selain nggih. Ya, nggih jamaah nggih. Nggih. Jadi lamun pengajian nike artin tetama cahaya dalam hati. Ia senang niki saya cahaya lek majelis Darul Istighfar niki tak ngaji insyaallah taala. Nggih. Demikian sang Nabi yang tiang sampaikan niki ada hal-hal yang kurang berkenan, sampurayan dan kita berdoa semoga Allah panjangkan umur kita untuk kebaikan. Kurang lebihnya sekali lagi subhanakallah bihamdika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.